o'clock. Nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio the pusherman, ka kapa ya radio the facilitator. O gorogile morwa ka go mentle le go senya sebaka ke kgopela go nore ke kitimele ka fale ka kua go yena ka kua nke ke mo fe sebaka a tamiše motheletše kgolele kgauswi mo a re theleditšego a le gona professor. Malome ka kapa ke go tame ke go dumediše thata malome ka kapa ke be ke bua ke tamiše ka magošing ke dumediša magoši bogošigadi ke dumediša baruti ba profeta mangaka setšo mangaka sekgowa ka go fapana di department ka moka le bašomi ba ba lego mešomong ka moka re na le tama ba gešo ka moka na ga lena ga ke šie motho setšhaba batheeletše ba motse community radio station mmogo le ka kua letlakaleng la Facebook. O motei ba babedi ba leloko nke ba re botse gore na lesogana le ge le lla ka mokgwa wo na bona dillo tše tša ge kapa mathata a leng ka lapeng la bommage e le go mo yena a dula go gona na ba tseba jwang ba tšea jwang. Ke nagana gore motheletše o dutse mokganyong prof. Ya ge re gopola gabotse malome ka kapa ge ko go tlalletša re gopotša le motheeletše gore malome ko lalang a re malome ya gage o ile a timela e le mohu a le ka gare ga mmušara yeo re ya hlahlile. Ke nagana gore le kgono re tlo tloga re tsenelela kudumo la tabeng ya ditaola tšela a boletšeng ka tšona tabeng ya lenyalo la mmage go se sepele gabotse mmogo le taba mogala bo la ileng a mošupa re mara morwa ke gare ga bana ba neng le bona ka moka ruri banna o ne o tlogela ngwana gage wa lesoganana kudu be ke nyaka gore re bolele le baka gae re kwe gore gabotse taba ya mogala bo sello sa mogala bo se allang ka sona bona ba se tseba go fihla kae malome ka kapa nape re tšeerie pele ka nnete prof ga ke sole selo ga ke na bonyatši ntwe e nkgatlhang ke gore nna le wena re tloga re sepela tseleng e tee
re ka be batho ka nako ngwe bana le gore le a kwana ke re aua gomme re no kwana moyeng go ne ye nngwe o no e dia kry-a e le gore aowa le nna ke godimo ga yona go ne e nngwe ge ke idia wa kry-a e le gore yena o godimo ga yona tate o be a boletse ka ditaola tše 24 tše e leng gore go tloga go le bohlokwa kudu gore re kwe gore na ditaola tše o di tšere kae o di file ke mang gone jwale di ko kae o dirang ka tšona ke kwele kudu prof ge o bolela ka taba gore nke re no topa wa ka lapeng re kwe gore na ga botse mathata a monna wo ba tseba and ge ba tseba ba dira eng ka seemo sewe ke a leboga ka nnete motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM re ka gare ga moago go parra wa MCRS re lebeletše taba ye re gometšego ka la bobedi fa gomme seo se diragalago gone jwale ke gore go kry-agala ba ka gae re tle re no kwa go bona ga botse maikutlo a bona ge re fetša go kwa go bona ka kapa ke tloge ke nyaka taba ye ya ditaola ke tloge ke nyaka go tseba gore ka nako ye monna wo ba ile ba re a ekua ga botatage ba fihle ba modiele se na o phaseditše ke mang ba ile ge ba mo phasetša ba reng ka baka la gore batho ba ga botata go rena ba ne le gore ba re lokišetša dilo ba re thatafišetše dilo west ka nako nngwe ba re bakela pako tša badimo mo o tla kry-ang badimo ba gabo mogolo mmago motho kapa ba gabo mogolo motho ba šetše ba thoma go baka le ba botata ge ba re gape gala re nyalela a re le tsebe lena ka baka la gore go bolela nnete magagesho e kotsi kudu taba gore papa go a se a nyala mmago ba ye go khunamiša titikwaneng ka ga botatago ba go bolelele ba go fele maina a ka fawe ka nako nngwe badimo ba ga bommago motho ba puka bogale bo ba go se lekane le selo ga ke tsebe prof ba hwetšagala ba leloko kapa re tšee tateng ke a re tope kgopu ka taba ya ditaola o ka re ba sale gare ba sa banyaka malome ka kapa o bolela nnete ge ngwana mmage a šetše a nyetšwe go tloga go le boima kudu gore ba ga botate ba nape ba tšee ngwana o ba nape ba mo tsentšhe dititikwaneng ba mo tsentšhe dilong ka mokana ga tšona ka gore ngwana ga ya go phasa ga botatage santše ba sepela lo motee wa ka ga ya ka se ye go phasa a na nnoši ke mo ge re ria le lenyalo re bitšang motho o mongwe le o mongwe gore a tle a hlatsele lenyalo le motho e lego gore ke mmago bana ba batho ba tsebe gore nnete mmago ngwana o nyetšwe so e sepelelana le taba ye e leng gore gonjwa le re godimo ga yona ya tate go tloga go nyaka ga thušo e kgolo mo go tate gobane gonjwa le bophelo ba tate boemi thaka di a bereka yena ga a bereke o šetše ke dinonyane morago o šetše ke magotlo morago ga ana bophelo ka gae o sepela topa ditaola motse wa gabo go fetogile boralokelo ba batho di ka tse di atla ga di na ditsebe go bontšha gore bophelo ba monna wo prof kore bo tloga bo eme go ema tsi e šita le ka morago ga gore a phethagatše taelo ya gore a ekua ga botatage ba ye go mopasa o a tšwa o boletše gore o a tšwa mara ga go nento e fetogileng gopola gore monna ge a šetše a lekana le wo prof o dula ga bommage mmage o nyetšwe o tlogetše motse o buile ka ga gabo ka baka la bolwetše le go hloka motho a mo hlokomelang potšišo ke gore beng ba lapa le la mmage a nyaletšweng lapa go lona e le ge ba be ba lebeletše yena gore o tlo tsoša sefane sela ba reng lekgono kore o e bea gabotse ka lebaka la gore ke na le nnete gore age ye papa a leng mo go yona ka ga phaseditšwe se sengwe sa go tšwa go bopapa nke bešetše se tšweleletse ka nnete ke ne nnete gore badimo ke batho ba e leng gore ba re belege ande a ba tlo kgatlha ke ge re tlaišega ke kwešiša re sello sa mogala bo a gešo o phasa le ga a le ka ga gabo a bitša bangelo ya gabo papage le ya gabo mmage a le ka ga gabo so go na le ntho e sa sepeleng gabotse the main problem is yone ngwana ga ya go phasetšwa gabo papage o swanetše go ba le mofelegetše ka nako o malome wena bo ile le mango ya go phasetšwa ko mmela ga mme le mane mara gwa direga gore ke fetse ke ile ke noši ko teng ke ne ke boletse le tate gore re tla bosasa
bjano go ira gore ke fetse ke tsamaile ke noši ke phasitse le ena re le ba babedi le tatago ee o sa gopola gore o ile o be a go kgopella mahlatse goba o be a go introduce family badimong ba gabo polelo e beileng teng mo e beile gore a kere go tleng ga ka ke tlo kgopela go tlo khunama ka moteng ke ge ke montsha mabaka a gore ge ke tsamaya ke humana polelo e reng ba botate ba go llela bjano ke ile go yena ke mo hlalosetsa ge re khunama mola e beile gore batswadi baka ile ka belega ngwana ko bokete bjano ke paletse ke go nyala mmage ke nyetse mo mosadi bjano ngwana wa tshwenyega mo tlogeleng se mosale morago ka gobane le yena o tswetse pele ka bophelo mmage o nyetse ko gongwe ge le nyaka go mo fa dimpho mo feng dimpho mara le itse gore ga e sa le wa kgoroe se ke hle le mo lebelela o na le ba bang ba ba mo lebeletseng ko pele e le papa go a riwalo thobela jwale ka papa ga a re badimo ke alla ke llela ngwano ke leboga le go lege le kgonne o kwa sello sa ka sa gore ke llela ngwana jwale ke ditsebiša gore ngwana o la ke mo llelang šo tlile ge o re badimo ba re le yalla wena go le ka tate gore a o monyake ebile lokolla ngwana mmage o nyetse le sekatlho le motlaiša a sepele le mmage wa bona gore papa go mogala bo ba sa monyake ebile ba sa nyake go bona kwa botša badimo reng malome ka kapa o re nna ke nyetse mosadi lokolla monno a sepela e ko mmage a nyetseng gore ga e sa le wa kgoro ye wa e kwa bute gore e tsamaiwa nako nngwe batho ba tswela ke taelo ya go phasa the main problem e kgolo e fihla mo re santseng re phase gona remember gore malome ka kapa ge motho a phasa santse a teko gore o reng nka se phasetse ngwana ka kare ge ke phasetša ngwana ka kare badimo ba re le yalla le nyaka monno jwale šutlile ge e ka ba le tlo mo fa dimpho mo feng mara le tsebeng gore ga e sa le wa ka mo le sekatlho le sa mošala morago ka mantšo a mangwe ira gore mokgalabola o ripa maoto a badimo ba gabo go šegofatša le go šireletša monno kore wa ba kgatha gore le sekatlho le sa mošala morago ga e sa le wa kgoro ye mmage o nyetswe kae mola e le gore ge mmago lesogana le lenyalwa tate mogolo wa monno tatago mokgalabo a bolelang a ripang badimo ba gabo maoto ke ena a botšišitšeng ngwana wo a beng a kwagala a sa thabele gore ngwana wo o swantše a ekua jwale potšišo ke gore ngwana wo ge tata ge a ripa badimo ba gabo maoto gore ba se ke ba mo hlokomela mola tate mogolo wa ge a ripile chain ya gore monno o swantše a ye go borota ka kua mmaga a nyalwang ka gona kgane monno o hlokometse ke badimo ba bafe no go yala ka mokgo papa ge a e beileng gore gore monno papa ge o boditše badimo tsebe go kwa gore bana a ke sa lenyaka mo go monno ga se wa kgoro ye mo lokolleng mmage o ile dikgorong tše dingwe ke tse papa ga ane ngwana lesogana o ne makgarebe fela ene ge papa a rela badimo a re motho a se wa kgorwe gore gore o ba mo amologantšha le bana babo ge o rela badimo re ba re lenyaka ngwano gore re yena a monyake o ekwa ga botse malome ka kapa ke silikile ka ntle fela mmago ngwano a ka monyala ke nyetse o mongwe wa bona nako nngwe batho re bolaya ke ka mokgwa batho ba re phasetšang ka gona ka gore prof o bolela nnete ke go tlatša ke sa go tsene ganong batho ba gopole gore badimo ga ba bone ba kwa badimo ga ba bone ba kwa so se sengwe le se sengwe se o ba botšang sona ba se amogela monno o boletse gore ditaola tša tsameng a ditopa ba re o swere ke modimo wa botata wa madi ke a rereša polelo kore e tlile gabedi kore ko e thomileng ko teng ba ile ba re o tshwere ke mokgalabe wa ka moga botatago ba boa o mongwe a boa re o na le skereke mo go wena so a mpotsisa gore ke mang o ileng o nne le mopostolo ka molapeng
ka moga botate ka hlalosa gore ga ke na bonnete bo mare ke tla nyaka ge ke ya go mongwe wa borakgadi a mpotsa gore o ne tshwantse a dirile sepostolo ke tatagwe warra a ke tsebe ke o ikwile putšwa ka gore reng ge o topa ditaola polelo e ile ya re o swere ke badimo ba botatagwe ke a rerešana eng eo e teng wa rereša jwale putsišo ke gore ke nyaka go kgatha tlhaloso e ya gage ka gore wa e kwa gore le sona sekereke se la bolelang ka sona e sa le sa ka moga botatagwe ke mebereko be swentšeng ke be e rwele ke mang ke tata gore ke ramogolo kore ge ba ntlhalosetsa tata go tate ko nke ba dirile sekereke se mara ka moga bo bona go na le bakgale ba e le gore nentse le dingaka tsa Sotho right monno o swere ke badimo ba ga botatagwe go ya ka mokgwa ba mo tlhaloseditseng ka gona ga a sepela jwale putsišo ke gore tatagwe ga re a ripa badimo ba gabo maoto mo go monno jwale o la mo swereng yena go swantse go fetse go diagala jwang ka taola ke monno a tsameng a ditopa ka baka la modimo wa mo swereng wa botatagwe wa tseba mo go ne le tlhakatlhakano e ntšhinyana ka lebaka la gore papa ge o ntšhitše badimo ya o bona o emiša letsogo a kere before o e kgwatha eo ke bontshe ka ba se seng kore e ya sedimo e tla ka mo le ka mo ka mokgwa ba e hlalosang o hlalosa ya botate o hlalosa ya bomme ge ba ntlhalosetsa ka moka ke gore ke hlakanya tlhaloso tsa bona ba mbontsha gore ke na le sedimo sa ka moga botate le sa ka moga bomme ebile ka moga botate ba mphile le sekereke putsišoši malome ka nako papa go phasetša rakgadi ya go ba le kae rakgadi ke ga a stena le mmerekong le phasitše ka jwala ka mahlatswa leselo ka motsoko le phasitše ka re berekisitse metsi le bopi ke mahlatswa leselo thobela ka nako o ya ga bo papa a go phasetša o bo o laetše badimong ba genu go ya go ba botša gore ke ya ga botate ga bo papa ba ya go mphasetša awa a ka khunama ka e hlalosa nete fela me go itse batswadi fela gore ke tlo ya go teng ka ko ga botate go fihla tate o hlokile go bitša mogala bo motee wa gabo wa kgoro gore ba tle ba go phasetša lene o ya lle ba babedi fela kore tate o tswile ka molapeng wa agile ga gage phejane ga botate ke mang ke ra ngwane mare bjano o makgweng so ka mo ne go se motho go le rakgadi fela mara rakgadi a le mmerekong kore yena o kgonne o bolelela rakgadi gore tlo tla ka molape re tlo khunama so wena o šie dikhiya so tate ke molatile ko lapeng la gage ra ya ko ga bo ra ile o khunama ko re le ba babedi mane mosadi a rangwane ba le kae mosadi a rangwane ga šianyale kore tate le rangwane ke ba babedi fela ba e leng masogana ka moga bo bona so go nyetse o tate o tswile ka molapeng wa agile motse wa gage so mane mosadi a tate ena ba le kae o na le teng ko lapeng so tate o ile a nnoši thobela mmereko wa go ba mosadi ge monna ngwana gage a tlile ka ga gago ke go felegetša monna go ya go khunama go ya go bolela le go ya go boledišana le badimo ba gabo ngwana ga a fihla o re fa taba re le ba babedi wa ikwešiša pa mmane ba santše a eme jwale ka mmane then a sepelele papa mara papa a nyake mogala bo motee wa kgoro le gona ba nyake ka morago gage o tlile le malome goba o tlile le o motee o mogolo wa ka gae le laetše ga geno gore go ya go phasa ga gabo papago then taelo ya gago ya go phasa be e tlo kgona go sepela ga botse ka gore kwa polelo tše papa go a di boletšeng ke go bontšha gore le ka kusi ka tlo sa boa warra le a kwana le mmane yago mosadi ya papago gabila fela le a bolela tšatši le papa go ya go phasitša kua mmane ya go bootšitše o moseboditšenyana gore ke e tataba ke sekete awa ke ile nna ke etsere gore ge ke boletse le mogalabe ka ge lapa ele la gage yena o tla kgone go boledisana le mmagobana and then a wa makala ge tate a tsamaya le wena a na nnoši mmane a se gona mola wena o se ne bothata le mmane ka go hloka tseba gore e ka tla e ba bošaedi ga ka makala mara ge nkebeile ka itse gore e tlo ba bošaedi ge re mošile ko morago mohlho mo neng ka makala mara ka mogara mogolo wa tate mogatsa ra mogolo ne ntse a le teng ba kgaola ke motwane ka mo next door ge
kore nka na reng bošadi bo ke bo ba mo magetleng a ka gore nke be ile ya ka moga garamogolo ga rene mogadi botla tlo nthuše ka mo wa tseba gore wa ipapago a se a involva batho ba ga botabeng ya go go phasetša ke e bolelang ke moroka gore ga botse go ya ka yena ga botse o ka re o mošitetše ka dilo tša gago tša badimo tša go tlotlore ba re papa a phase he ga papa ka badie jwang because ngwana moroka ge ke le ka kapa ke le so ke ne le ngwana ga swaka kwa ga maubane yeah so ngwana ga e tla e tswa kae ya re papa ke ne bothata bo boso le bo boso ke sontse ke tsebiše bo abuti ke sontse ke tsebiše borakgadi ya ngwano ka mogola o e bolang gore le nna ke seke ka ba ke noši ene le ngwana a se ka tla noši a tle le o mongwe wa mo fegeletšang go bontšha gore le ka kua ga bommagetabe ya gore ngwana o swantse a tle mo ba e tseba eno ba bualo ngwana ka malome ka kapa ga a ka tla ka kua gae a re tate ke tlile ke kgopela gore o mphasetse sa mathomo ke santse ke nyake abuti santse ke nyake ramogolo age and then ge ke kry-ile ramogolo age goba ka hloka ramogolo ko nyaka mogala wa kgoro ka hloka mogala wa kgoro ge kgadi ile gona gausi ke tlo mmitša ga ya fitla fela a re tlo re ge re phasetša ngwana ra re ngwana mmage o nyetse ngwana o riang ngwana o tshwenya ke mang ke tatemogolo re ya go tatemogolo ngwana shu ke ngwana lena le be le nyaka a fihla ngwana o fihlile ga a ba le bothata sello sa gago ba re ke sekete le sekete tatemogolo ngwana o tlile lokolola tše di botse o mofe o mo šireletše dilo tša gage di loke di sepele ga botse ge o monyaka o di kgomagorong a mangwe o nkwa malome ka kapa a re re gore ngwana a napatswe ka mo a tswe leruri phetolo ya papa mo go mogala bo ge a fetola badimo ba gabo o ntšhitše monno o nkwa ga botsa kere malome ka kapa so go ra gore seo ke sešupo sa go bontšha gore go hlokagala gore mogala bo wa gešo a ye go dula fase a nyake ditsela tša go gahlantšha medimo wa gago wa tseba ge o bolela jwalo prof ke kwa bose ka baka la gore monno go ka molemoga o gopole gore ka nako e mmage a nyalwa a kere ge morwedi a nyalwa o a laelelwa kere gore o nyalwa ga moremi le monyakeleng ga moremi ga a fitla ka ga moremi ba mo amogela ba re amogela morwedi ya maubane o šutlile ke makoti ya ka mo ga moremi leina la gage ebile mohlomong la bongwetši ke mokete jwale o tla ka bana ba babedi o tla ka bana ba bararo jwale potšišo ya ka ko gore gape ntwe monno a e boneng ka tatemogolo wa ge ga a mmotšiša gore ka nnete le wena o a ya kua na o be a botša yena o be a sa botše family ya bommago monno ka mantšu a mangwe go ira gore family ya bommago monno ge e laelela mmage le yena ba mo laeletše eno ba buana and then ge ba mo laelela gore o ya gona kua mmage a nyalwang gona jiki tatemogolo wa go moganetša eya o swara ke badimo jwale potšišo ko gore kua badimong ba yena ba mmoditšeng gore o ya gona o dula le mmage kowe ga a fihla ga a ya ba bommage ba mo laeletše ba re o ya mo mmage a nyalwang ko mmage a nyalwang ga a fihla then ba bua ba re ga botatage wa madi ko ga botatage wa madi ba mo tshwele ga bo mogolo ba mo laeletše kua ba mo laeletseng gore o ya gona ga a fihla ga botse o gare ga triangle ya o ka gare ga sekele ngwe e leng gore o no ronta so o rieletswe ka epa leina la bogolo le ke le berekisang ke la bomme togela okay o ka re lene le o mongwe mo mogaleng ka nnete motheletši wa motse community radio a re na le seboleledi se sengwe a sa leloko mo mogaleng fa gomme ke ya mo amogela le go motamiša mongaka aga ke dilo tša makgwa gape dilo tše mmago rena ke ya go dumediša ebile ke ya go amogela lenanegong la pitšentše kgolo nna ke nna ka kapa ke sepela le moremi mo motse community radio le gona re gona mmago rena re feditše re gapeletšega gore re le kgwatheng
e le a ge lesogana le gona mo pitšeng tše kgolo mo le tlile ka mathata ao a rilego a hloka go thušo jwale re gapeletšega gore re hwetše ba ka gae nke ba re hlalosetše gore mathata a monna o bona ba tseba jwang ba a kwešiša jwang ebile go ya ka bona a ka lokišega jwang. Mathata a gagwe ke a mantši a na iregile ka mokgwa e le gore ne re sa tsebegele gore go ka tle ba ba ka mokgwa ka mathomo re utlwelela pitšeng tse kgolo and then so ge re utlweletse ra khumana e le gore le rena re ka kry-a maele ka baka la metlhako e re tshwereng jaanong ke ga a tla loga polana gore le ena a ka tla mo rediong mo nna taba tsaka tsa lenyalo ke mmago tlhokaina nna o mmago tlhokaina o leng mmago tlhokaina motswadi lenyetšwe lenyaletšwe lapa ke a rereša ke nyaletse lapa le tseba lebaka la gore go diregileng gore morwa wa lena a seke a tsamaya le lena go a lenyalong la lena ke na ke tseba ga sa tla ntene ka la bobedi ga le morediong ke gona ke utlwileng gore lebaka le leng le mo dira gore a seka a tla kwa keng nna ga mpotsa ne le mathomo ke utlwa ka la bobedi ga a bolela lena ga le nna nkebe nna mpoditse le nna nkebe ile ka gogela morago ka gore ke mo kentse mathateng le nna ke ikentse mathateng le nna nne ke re ke ekisa ba bang basadi lena ge le re letetsentšhitše mathateng a mohuta mang motswadi ka gore ke fihlile kwa ke nyetse ka 2017 ke fihlile kwa ke fihla kwa ka thomo o lwala gore a ke hlokomelege ga pila ene ke nna ke nnoši ke ge ke tla boa ka tla mo gae ge le thoma go ba jwa kua le nyetšwego gona le ile la leka go sepela mohlho mongwe le nyakeng go tseba gore malwetši a le swerego le tshwenya ke badimo ba ka mo le nyetšweng ka gona kapa le tshwenya ke eng sale ka ya mo gonne sale makoko wa nyaletseng ka mo a tswa le nna ra ya ko gongwe ge ke fihla kwa ba mpotsa gore aowa motsola ga wa thegiwa gabotse jaanong o tshwanetse o ire 1 2 3 go nyaka ga tšhelete nna ke na tšhelete ke a lwala ke tsamaile le ena makoko ramo se ntsha ile le nna lona tšatši leo ka o sane ge ke boa a zang ka boela le nna so wa ra gore ka gore ke a patela tshwanetse o nna ke bone polane ke ge ke tla bona rago ka one ke boele gae ka gore go a tshwana ke a lwala ke na ke nnoši a ke thuše ke motho mo ga e le gona ke trafile makoko ka tšheleteyana tsa go tsa mogolo ga gola nkisa kwa le gabe ka feta ke mora kere ke kaone ntese seko seontsetsa pele se ke a tsamaya ke tla tsamaya ka gore o lekile mokgakolo wa mosedimo go kebile dilo tse ntšhitseng go itiretse kana o bolela ka mmatswalago ke bolela ka mme gona bjanong o mokgekolo mmago ke ra ko ke tlogileng ko teng kwa ke ra yena ke ra gona gore ke mmatswalago a ke re o nyetše ke yena o sa phela yena o sa phela and then go bueleng gae ga geno o fodile ga o sa tshwenya ke malwetši a ke mo tsane ke tshwenya ke matolo le matsogo mola le mola mara ke sa tshwana le nako ke tlogakwa ene jaanong e ile tlogeng e mmakatsa a tsanke a etsantse a tlo ntlhola gore ke bjang o ne o founela nako ngwe a mpotsa gore ke bjang go tla tlo ntlhola ke tlile mo bile ke fodile le hlokometse ke mang ka gae re tira ka yona makoko ke yona re hlokometseng go ne ntong a ke ne motswadi a mang wa gago o sa phela le yena nne motswadi o sa phela ke na le yena wow and then bophelo ba morwago bo hlakahlakane ga bereke ka mo gae ka mo go le mathata a ditšhošwane morwago o šetse ke dinonyane morago mathata a gage ka moka ga ona le a tseba goba a mantši le thomile go a kwa gona mo a mantši ke a itse a dinonyana tse ka reng ke dithapeane tse
le rena nako engwe di re salang morago ge re tswa mo keiting e nngwe ema ka mo e mongwe ema ka ya go khapa until o ya mo ya mo teng go tlo ba le gona o tlo di kry-a mo keiting. And then ditšhošane tse di nnang mo keiting mola a se ditšhošane tse khubidi ke tse brown tse kgolo a kere tse di šolang lefu ke tse khubidi tse nnyane. And then tse di nnang mo keiting mola ke tse brown tse kgolonyane so di a loma malome ka ba di tshameke di a loma gore go kena mo keiting wa sepedisa go ntlwaneng ya go tshwelana re ke tsona mo gohle mo ke tsona re nna ka mo ntlong. Jwale mma gorena ke kgopela gore ke le butšemputšwa mafelo pele ke le iša ka kwa go moroka lenyetswe ka mo ga geno ba go laelela gore o ya bogadi wena o buile bogadi ka baka la mathata a ko bogadi o buile ka gae mathata a o tlo a lokiša jwang gore kua bogadi ba tsebe gore taba bona ga o sa e tsena o buile ka gae le badimo ba geno ba tsebe gore ga o sa borota kua o borota ka gae o buile mma gorena ene ya ntshetsa le nna ga ke itse gore ke tla e rarabolola bjang ene ya ntshwenya malome ka kapante ya ntshwenya gore ke no batla le motlhakatlhakano mo nakong ya ntši ya ntshwenya ke bolela ka yena bošoko le motsegare wa a ke itse go polana yena e ka ba eng ka gore a re kopane le ba le ba ko bogadi ba ka gore re ka tle ra boledisana ra bontshana molale mona le ke tšhelete a magadi a ba e ntsha a se ba fetso e ntsha mpotse ke nyetse ka 2017 tšhelete a magadi e ba bangwe le tseng yona a ba e ntsha wa and then ge o ya kua bogadi ba ile ba dira majwala ba phasa ba go laelela gore wa ya goba e nobile yone la ya go no re wena o tikišitše goba mohlho mongwe o ile ka tsela mohuta mang a be ba peile mabjala le magadi mara ka gore ya maina ge ke fitlha le go mphasetsa nna ka di bona dilo tseno wa professor moremišo wena swara jalo mma gore na o se ko a beya fase alright thank you a ke go tamiša mama le kae nna re gona o a bolelang mo ke professor Mremi ka moga Matlala Ramoshebo ke ngaka setšo ke šoma le malome ka kapa fa re ne le wena mo moyeng le kae fela mama re gona motswadi yaka re ne le abuti ka mo walla dillo tša gage le dikwele ebile tše dingwe le dikwele mo radiong nna ke ne le potšišoši yona mama o nyetšwe ka 2017 e ka ba ke eng se se ileng sa go kgahla sa napa seria gore o napa o dumele go nyalwa ka mo bongwe nyetšwe ka gona malome Moremi ge ke ne ke lebeletse gore ngwana o godile ene le nna ke godile ke re ke etsa basadi ba bang le nna ke tshwana le basadi ba bang ke lebeletse gore le ena ka mosoganya ko o nyala a se ka tla nyalla ga kokwage o wena a go ne se se go kgahlileng ka kueno ba go no bono ba uetša basadi ba bangwe o no re ngwana a se ka tla nyalla ga kokwage a swana le batho ba bangwe ba nyallwa ga kokwage ke bošaedi ba mathomo bo diragetšego mama mo swanetše gore go nyala ebe o ne le lerato la go nyalwa ka fawe o ne le lerato la go phela le batho ba ka fawe o nyaka go bona bophelo ba gago ka moka o bo fetša o ne le batho ba ka fawe o rata ge ngwana gago a ka phela le bona o rata tše dibotse tše di leng gona o rata maele a bona o rata le ka mogolo swarišaneng gore le go mong ga ba a kgone go thušega jwale wena o ile ke etša basadi ba bangwe ya ba ile gore o ria phoso gore gore ntwe a wa e dira ka pelo ka moka o no re ke nyako no bona ke tswile ka gae ke ile malapeng a mangwe a go molato phoso ga e rie ke motho e rie ke kota e rie ke motho jwale taba shi yona mama ke ne potšišo ka shi ngwana šwena ga ya bogadi ba gago ge wena o nyalwa o ile wa makala wena motswadi aka o ile wa re go fetša go makala wa dira eng
wa se dule fase le a ka yena ya selo ke no ile ka go tla nsala morago sa swere ke tsa dipapadi kante yena go na le ka mokgwa a bone le ka mokgwa a utlwileng gomme nna a sa mpotsa ke tlo mo utlwa ka labobedi mo reding. alright jwale taba e nngwe se yona motswadi yaka ye e leng gore e tloga e nyaka go lokišiwa tšatši le abutia ya go phasa ka kua ga gabo papage o le laetse O re laetse gomme makoko a re o tsamaya le ena a ra makoko a re o se ka tsamaya le ena o tla tsamaya le mmane mane e le wa gabo makoko mane e le wa rangwane kae mane ke mosadi a ra ngwana o monyana na wa botate and then go riagetseng gore a fetša ya nnoši ka ku ga a tloga mo ne re tseba ga o aparela mmane yaanong gore go iragetseng ge ba fitlha kwa ena o tlogetse mmane a ke re so makoko o tlogile pele mo a re o tla mo kry-a ga mmane ke moka ba rotoga ba ya kwa so ga a tloga mo ena ga a kena ko go mmane o fetile a ba tlogela go raya gore wa ba sia o ya ko bona ba ntse gomme moremi o nyaka thuso e serious ka gore ga a bereke ka tsone o 'ira 2 years a ntse mo gae a gona mmereko a o humanang o tloga nyaka dithapelo tse serious alright and then lapa lela wena o bong o nyetse ka go lona o sa duma go ba ka gare ga lona goba go bereka ga jwang ka lona lapa lela go na le ke nyaka ba fisa tšhelete magadi ge ba sa fise tšhelete magadi aowa magadi a ba go ntšheditšeng ona a ke re ba ntšhitše bonnyane mamalabela ria jwala la botša badimo la re le a ka kua ene gone jwala ga la boa ka taba gore ga ba go fetša o buile ka taba bolwetse a kere ke buile ka taba bolwetse maloba nako nngwe re founelane ke ba boditse gore le tlo tlisaneng tšhelete magadi ba re bona ba ka sese tšhelete nna ke sa dule alright jwale nna ye ntshwenyantšhi yona mama abuti wa ba jwa dilo tša gage a di loke ga di sepele gabotse o mo tlogetše ka gae wa ya bogadi jwale kua bogadi le gona mogalabe papa go phasitša re ngwano mmage o nyetswe o swanetše go sepela le yena e mo a yang gona so bale le wena o re no a ba feleletša tšhelete magadi a ba tšiše tšhelete magadi e felelele phoso e bile la mathomege le kwana e bile ba kgopela ba geno ba lokolola gore ngwana a ye go dula bogadi be ba file nako e kae yeo e lego gore ba ba boditse gore ba boe ka nako e kae ge ba sa boe and then ngwana o tla boa ka gae be ba file nako e kae ba geno malome moremi a ke gore le ba file nako e kae ka bane ne tlogele magadi ke rwele motlogolo ba tlabile dikgomo go apeilwe mabjala jwale gore a re yeo ke lenyalo ka sa borena ge ba tshwere dikgomo e le gore di a galalwa ba ba ngwala mo fatshe lena le tshentse le dikitse gore ka nako e itsege le feditse go kgatla matlapa le tiise jaanong bona ba kgomo tseka e letu prof wa tseba go ne le tsamaišo ye nngwe go tlo nyaka gore mme bantwane ba tle ba re tlhatlhe go ne le polelo ye nngwe ke na le go ekwa gore ka tlhakoring ya bantwane taba magadi a banape ba iketimetša ba nyaka motlhabo kore ge o ka fitlha kua o kerile kgare ba montwane wa re ke a nyala then taba tsa magadi o ka ra ba sa di lebelela thata wa tseba mo ge ke kwa o ka re ba hlabile batho ba ba feditše ba hlabile ga botse ba rone motlhobong ge re bolela ka magadi mama re bolela ka ge papatši ya tšhelete a itšiša ka geno mo gongwe le hlaba le pudi ya leseka mara ge re thoma re hlaba ntho re e bitsang gore ke kgomo re ntšha mohlobolo a se magadi eo ke lenyalo prof nke ba re ile ka mokgoo ka sentwane ge re re magadi re ra
magadi bile ra le lenyalo re di bitsa magadi ke polelo Ke kgombo. ke khombo ka gore magadi a ntshiwa ka setarata ka frugo mola le ka tsatsi la monyanya mola ngwedi a hlapa a ijokisetsa go apara lešira re ntsha magadi frugo ebile wa nyanyatha go hlabiwa dikgomo and so dilo tse ka moka di dirile ntho e sa leng ko morago e beile tšhelete kgomo di hlabile ba tlisitse kgomo tse pedi di hlabile no re a leboga ke na le koko mo mokgekolo wo a nyetseng mme jwale ka makoti a gage ke kgopela gore re mo amogele mo mogaleng monke a re tlhalosetse gore kwano ya bona ebile gore e tlo diang kose ntwe ke e kwa moo ka re ga e tsamaye ga botse ka tlhakoreng la mama mowe yena o tlogile kwa a tloša ke malwetse a tloša ke tšea di bolelang gone jwale mara gone jwale o re ga ke boele morago go fitlha ba ntšha tšhelete ya magadi ye e leng gore kua ga ba etsebe e re ke amogele koko show mo moyeng mo ke mo amogele koko a rena re a le amogela lenanego la pitšeng tše kgolo go motse community radio ke nna ka kapa ke tsamaya le moremi fa le gona le theeleditše seyalemoya le a mo kwa makoti a lena le mo kwa gabotse le ka no re fetolang matswale makoti ke monyaletše monyananake ga go motho ka mogae go motse makoti a thoma go bajwa a re ke swere ke ramatiki a ke ye gae bonkalokanela ke bone gore go riaga jwang ao a gone bothata felo ile gae ya swara jalo mama ba kalokane mma ga ba kalokana ka mokalokane aowa jale nna ke fotse ba ga ile ba ilo kalokana la o itse ga tšatši le neng ga fitlha mo a nthela makoko nna ga o swa ba wa mphetša lebala ke tlo boa tsano le nthaeditše re go tsheditše koko jalo ke sa gakanegile ka Sesotho ka setšo makoti re mo fetša a le ka lapeng ke tseba gabotse gore kae ke makoti ke mo fetša a le ka mo gae o ntlabile gare ga ke se ka fela a ke boko gone bjale ko swara 4 years la nkwe gore ke reng ya ka jana gore ke tsebe ke tshwara ngwaga bone jale ga ke gane ke be ke reng ke ba fela laetse kgore botlhatse a fela tlo lebela ka le sale ka morago a ikhia a botse gore a motlho bokgolo jo bokae jale ke fulo ema ke emetse ngwago a tlogotla a se re ke palwa ke go mo fetša makoti ka Sesotho re mo fetša a le ka lapeng motsebo se hlabile ke rekile kgomo tse pedi di tlo hlabega ga bo tlile ka motlhobo lebile o tlile boenyane rena ka sepedi re o tlile ka kgare mosadi ga fete o nyalwa mara ga ba lefa nka se palele ke mokalekana gore nka mo feleletša jwale koko taba tša lena di a kwala o bolela gore o tlogile moe ka taba tša malwetši ga se nke le mošala morago la ya go šala taba tša malwetši morago gore na o a fola goba o ba jwa go tšwela pelena nkane le senke le sa phentšele ya go motsošetša go tsošetša ke be ke fele ke re ka founu ke botšiša ke ra go te thwala koko go te thwala mo gona le lebotse wa lefetolo a senke ke te thwala ke nyamišitše ke ge a re tseba gore ga o swa ba mphetša o ka se tsogo o mpone ke sa gakanegile le bjane ke sa lapa motho wa ngwaneso bjang ke jo bokae ke sore ke a kgola ke re ke tlo fo bona tšatši le badimo ma a ke tsebele ga nka gwa ke moka go padi jwale koko le na le mengwage mene makoti a sepetše a boetše ga gabo ka taba tša malwetši ka morago a boa a re ge le sa mphetša ga ke tlo boa le ile la bitša ba gabo lena la ya go kopana le ba bo makoti gore le ba fe mpolelo ya gore makoti o re
ge ke sa mo fetša ga a tlo bua mola nna ke tseba Makoti a sepediše ke bolwetši gore le kgone go dula fase le family tše pedi le bolele ka Makoti ya lena ga senke wa e dira le yona yeo a wena senke ke ria ga ka ke fulo be nna ke tlabe ke le bone santetse dimpa a ka tseba ga ka tseba gore mosomo o wa reresha ke fulo re kore o sere besamo ka re le ka babedi wow prof ke fele ke phone ke re le ka ra wa ke kaone tsa tsene ke ramatiki Koko le kae ka ga o fole ngaka Mremishwe Koko o nyaka go no boledišana le lena e no swarang gona ka mokgo Koko le kae Koko le kae ke gona re ka ralna papa re gona motswadi aka ga botse ke kgopela go botšiša mo Koko o Makoti ge le monyala le be le monyalela motho a robetšeng go ba be le monyalela fela go no tsoša lapa ka ge le maybe mo gongwe le no ba le ne le bana ba magarebe fela ka montši e monna ke kwe o itša ba le mothane la robala ga go ntate o itša robala yena monyana ke le ena o robetši jale ka re lapa lela ngwanesole ba le seka la hwelela ene ka kwa bose ga Makoti a ne ngwana mošimana ka re ya ketša le ga a na a nnoši mošimane o tlo tsoša lapa la ngwaneso ga ke tepotse taba ya gore Makoti o tlile nnoši a setle le ngwana wa gage e ile ya le swara jwang se itše ra re ke gore ngwana o swere ke mebereko rena ka mantšu a mangwe a senke re tšeela hloko gore ga ya loka nagane ra ra o ya ketša ngwana o swere ke mmereko ge e sa le lenyalo le fetile ka 2017 ebile ngwetši e rwele kgare e rwele mohlobolo morwa a sa nka e tla ka mo gae le ga teng o tlile mošimane wa ile sa mo fa leina Koko a ke bjalo go se mo fa leina ga ra nagana tsone tseo ka re fulotša a robala ka moswane a boela morago a seka a tlo a boela gape a etla gape e le morwa a senke a tlo a boa gape o tlile ga tee fela ga tea fela ebile e le lata ga a fitlha ga a go tsebe mo o ya familing ya bommago mola ba le ba ga bommago ba ga se gopa ba mothiša ke ga a robala ka mo ga a tsoga ka moswane a robala gona kwa ga mmago o kwele ke mmago a re founela ngwane a utlwile mo marena ga ntaela ka dikhišidi tša moo ka morena a o tsere o tlo robala kang ka re aowa tiko bona ke tsere gona mogae ka re go phile kwa o robetse ka tsona jwale Koko mpotše mo ngwetši le inyetše ebile le riile lenyalo le feditše le riiletše ka moka go shota tšhelete gane tšhelete e shotang ke bokae e leng gore Koko e ka palela ke go tšwa gore Makoti a tle ka gae ena ga e palele ko go tswanne ga e palele ko go tswa gore ka sete mosadi ga a fetse o nyala ke be ke dumile gore Makoting ke ba dule le nna mohlomong kgwedi a kgweditše pedi a bone mekgwa ya ka goba a ke bone mekgwa ya gagwe Koko ke mo fetse a le ka lapeng mošo o thunya a ke gane le ba kolota bokae tšhelete re ba kolotang eo ga botsebotse e nyakaganke ba ke re na ra tsena dikolo e mo pampiring Makoti shu gona mo Makoti ba le kolota bokae o mongwe o buletše radio mo Makoti o buletše radio sorry malome ke toilet ke 7,000 ke 7,000 ke kutšitša re batho ba lenyalo le ba ntšhitšeng ditshenyagelo ka gona di feta 7,000 gole ene ke kutšitša gore Koko 7,000 e ka se mo palele ga a ka entšha gannyane le ba bangwe ba meloko ba ka entšha taba ya 7,000 taba kgolo mo ke gore Makoti o boletše gore ka gare ga lapa lela ga o ne bophelo a ke robala go ne boroko ga o robale ga go ne boroko ke nagana gore ke yona ye re santšeng re seke ge e le ya tšhelete 7,000 ga e fete badimong ga e fete kgare yela e tlileng ga geno ga e fete mohlobolo ola o tlileng
ga e fete puditsela di bileng gona tse e leng gore di hlabilwe lenyalo o nyetse o feditse go šetse tšhelete ye e šetseng morago ye e leng gore e tla tla ka morago re ka e ntšha tšhelete o ra iša ga geno ra gofa a na o ya buang ka kua go sene boroko a re tseneng tabeng ya tše di go tshwenyang ka kua ka re koko yana ka kua gore ga a ne molato a ka e ntšha tšhelete o fela e tla gobane o rwele boima ka kua gare ga lapa lela a tšhelete ona ga e soke ebile ke kwa go nyaka moetsi gona jaanong o tsamaya botsa di-family tsa ka gona kwa mama gore ena o nyaka moetsi mama ho mama ho mama ke ra Makoti Makoti ke kgopela gore re tlogele taba ya bare e tlo go senyetsa dilo tše dintšhi e tlo go lweša le mokgekolo ene mokgekolo ka mokgore mo theeleditšeng o wa go rata o nyaka gore o wa ge lapa la ngwanabo tše batho ba go botšang tšona whether ke dinnete goba ga se dinnete as long as o sa kwe yena ka molomo wa gage ke kgopela re e tlogele thank you le ka tšwela pele Moroka ene le gona Makoti o swanetse go te thuta gore ka gare ga situation tše di so dipolelo di tlo no phela di tla ka gore go ne batho ba bangwe malome ka kapa mmereko wa bona ke go disturba batho so nna ye mama e ntshwenyang shi tšhelete ba ka no itšiša go sasa o tlo ya na mama Makoti koko a ka tiša tšhelete go sasa o tlo ya ka kua na ke tlo ya mare ke ba lokisa motho o lapele mama Makoti a ke re mongwanesho re leka go aga se se agileng ke lena sa hlotša a kere ka go ye re ya ga mo pitšeng tše kgolo e tlo betla bophelo ba ngwana gago ya ba monna ga botse a kgona go nyala mosadi a ga lapa la gago re ya kwana kere o tsebe gore mo ga se papa ga se re nyaka go dia dilo tša nnete tša go tsebalega o nyetšwe and then o nyetšweng Moroka o bolela tabe e botse ya gore a re focuseng tabeng ya gore ka kua bogadi ba gago go be le boroko gore o kgone go buela bogadi ba gago ka baka la gore ye wena o e bolelang gone jwale ke ya kwa ge Moroka go botšiša gore ge mokgekolo wa Modimo a ka ntšha tšhelete e šetšeng o ka boela go sasana o tšea disekente o kgomotše o ka re o sanagana ene yeo e mpha gore go ne le mo o seneng nnete wena Makoti o nyetšwe gopola gore ba go hlabišitše ntwe Moroka a e bolelang gore 7,000 e wena e go tautišang gore ge ba sa ntšhe o ka se ka kua badimong ka mola ga e fete dilo tše ka moka ga tšona tše ba go diretšeng tšona tša bohlatse ba gore wena o Makoti a bona so re kgopela gore ge e ka ba o nyaka go tšwela pele o be Makoti a lapa lela nnete o tshwenya ke taba ya go hloka boroko Moroka ke ngaka ke ne le ngaka Moremi mo ke ngaka ya setšo go hlola boroko ka mo jarateng yeo ya bogadi ba gago a ka bo hlola le go sasa goba le lekgono bošego before letšatši le hlaba a ka ba a hlotše boroko ka kua lapeng lela o nape o tsebe gore pelo ya gago ya go senya ke go agwa ga lapa la Modimo mola o nyetšwe ka go lona ngwana wa gago o mo hlolla madimabe mo bophelong ba gage ngwano gore a ska bereka e ska ba ngwana o lwena o le motlotlo ka yena ko gore dilo diphošo tša lena di trafa yena le hono ene nnete ke gore o sa phela mama lwela go lokiša dilo o die dilo ka tsela nnete gore ngwana wa gago a kgone go ba le bophelo a swane le masogana a mangwe jwale Moroka ke nyaka gore mama nke a be le nnete go rena a be le nnete go mokgekolo a monyetšeng e leng mmatswalage and then a be le nnete le go yena wa tsa malome ka kapa taba ye mama santše a ikwešiše gore re bolela ka
sedimo se se affectang bophelo ba abuti go ema ene abuti o godile o sanetse gore gone bale a nyale ge o nkwele mathomong ke botiša mama ke re ana ka lapellela o ile ka lerato goba ke eng se se go kgahlileng gore o nyake go nyalwa ka fale mme a re ba etša basadi ke ikwele yeo a ke nyake go ke ile ka re ke etša basadi ke lebeletse le gore sogana le le godile a se ka tla nyalla ka moga kokoa ga tla go nyalla ga gago jwale mama o tla be nna ke nyetse mo jwale mama re gopela gore se o se thomileng nke o se fetse gabotse badimo o ka se ba diele botsotsi ntwe o e thomileng e fetse ka bothaga ka baka la gore le go ibušetša morago gore badimo ba le ba tsebe gore wena ga o sa nyaka go ne tsela ye e swentšeng e latelwe e nyaka tšhelete o tlo ba le yona tšhelete o ya go bušetša dilo ga botse morago na o ka se be le yona jwale selonge se o ka se be le tšhelete ya go lokiša dilo tše tša go se nyake ga gago le kgono re kgopela gore nke o babe ke ngwano wa gago wa lesogana pelo ya gago mantšu a gago le go se nyake go diantlo e lokileng a re go gapeletše go lapeng la mme wo mo wena o nyetšweng mara re nyaka go lemoša gore go njwele ngwano wa gago woki o goga boima mo bophelong ga gone ntwe ya gage ye e lokang ka baka la phošo tša gago mme a ke re le go kile badimo gape badimo a wa ba botša gore nna ke ne kgatlhego ke nobe ke diela ngwana gore a tla kgone go hlabela kae o dumetše ba botša badimo gore jwale ba geno ba botša badimo ba geno gore wena o a nyalwa o ya bogadi ba ka kua bogadi ba botša ba bona gore ba ana šiba ka mogae jwale mola le furile badimo napile le gogile ya gare le emi napile badimo le bona ga ba sa tseba gore na ga botse ye tšho ke efeng ye tala ke efeng jwale bophelo go senyega ba monno wa tseba malome ka kapa ke basadi ba bantši ba ngadileng kudu ebile ba lapa ba tsweleng ka gare ga malapa ba nyetsweng ka gona ba se ba laelwa mme ka bo yena o swanetse gore botša e leng pelong ya gage le kgono abuti bontšhitše deita gore o nyaka go nyalwa ka nako mama a re ke nyaka go nyalwa ka pela re o kgone go nyalwa mo go awa ga se ke nse deite mogala o ile wa moela le mosadi wa re o kene mosadi shu ke nyaka ke ngwetši ya gago awa ga se go be bjago mama wa bona gore abuti ba sa ba le mosadi ba sa ba go botša gore ke nyaka go nyalwa lenyalo le o nyetswe go bile bose batho ba tlile ba kitikile dijo ba bagadi ba gago ba direkile taba kgolo mo le bošegong ba lekgono re lokiša taba ya go tswela pele koko ka kua o re ke emetše ngwetši yaka ga re ke ya go nyaka ngwetši ye nngwe o re ke emetše ngwetši yaka nna potšišo ya ka ši ana wena wela ka ngwetši ya koko o a boela ka kua lapellela ntle meleko e tlogelele rena department ya rena ye nna ke le mmogo yona fa ke tletše gore ba ba tshwenyang ke meleko ke ye go lwa le meleko yeo e ba tshwenyang ka gare ga malapa ka lerato ka go lokologa ga moya wa gago re nyaka nnete fela mama le go lokologa ga gago o tsheeleditše ke batho meleko a geno setšhaba sa geno ba bogadi ba gago koko le yena šua go tsheeleditše ana wena ka go lokologa ga gago o sa buela ka kua lapeng la koko na ke lokologile ka gore jaanong ana wa tlaisega le ena le nna ke a bona gore ande nna ka sega gore na motho ga nyalo gabedi e swaraganyane morwa o emiša letsogo tate moremi tobe a ke leke go bontsha se sengwe tle re kgone go feta ye re e fetse go bona ke tlile mo ke nnoši ke kwešišitše kore ke nna ke itseng batho ba ke kgoro ya ke batswadi baka le mo kgorong go so o ka se bolele ntwe wane ga wane ba go utlwa ba tsana go go kwešiša go bona le go ga botate ke tlhago khunama ke nnoši ke ne ke itse gore ga re o fetsa ga pila kwa ene re tlo dikologa ntho e nte gore ka be re tla ra khunama after 2 hours mmane o ba bolelang ka ena ba re ne tshwantseng ke be ke tsamaile le ena mmane ke
ke ausi wa tate mara wa ka mogara mogolo wa tate o nyetswe ka moga bomme ke mmane ka moga bomme go beile le mantswe a gore o la o tla nkitse ga pila ga re fihla kwa kana me ka thalla ntwa ka re mo go tlo ba le ntwa bjano nna ga ke nyake ntwa ke nyaka dilo tsa ka ge di loka ke mo ke ileng ka re re tla ya mankgapela ka ba shia ka ya ga ilo khunama ka boa so le go tleng ga ka mo o mmeng ke batlile le nna mara ka buisha gore ditaba ga di tlo fetsa di tsamaya ka mokgwa nna ke itseng ke duma gore di tsamaya ga pila go bona o botsisa question e dikologa mo go ntong ke ne ke tšhaba dilo tsa mohuto ke nyaka gore re gate re fete mme ke kgopela o botsa ena bjanong a nkutlwelela ba go botsisa ntho e simple wa boela bogadi goba ga o boele o tlogele mabaka ke a boela a wa ga ke boele wa lokologa go boela goba ga o lokologo go boela ke ntho e tate moremi a e botsisang karabo ya gagwe tshwanetse be gore tate moremi ke a lokologa ke boela bogadi goba tate moremi ga ke lokologa ga ke boele and then ba itse gore ge ba go thuša mo dimage wena o e ya bogadi goba o sa ye bogadi na potsiso ya go tswa go morwago mama wo e le go gore ke yena a nnoši o re na motswadi wena wa lokologa go boela bogadi na alright ke kwele maloba ba o bolela taba ye nngwe gore mme ba monyetši mara ba monyetšing kua ga moremi mara o ba monyale ko re ba nyalla maubane a se gona o kompušeletše polelwela ba sa le gona mo mogaleng tate moremi thobe mme ka moanyetsweng nna jatši le ke tlogile mo ka ya ko teng ke botsise ena mokgekolo wa le mo founung gona bjanong ka mora ka re kgate ka molapeng le le khunama kae a re ga ke itse gore ba khunama kae ka re kgante ka lenyalo le khuname kae a ra wa ga ke itse gore go khuname kae ka re kgante ke bomma ba ne ba nyala mme a re ke rena ka re ba ka mo ba kae a re mogala bja ka mo ge e sa le a tsamaya ba bo ba motsere go tsamaile and then mo go nyetswe ngwana wa bo mokgekolong ka molapelle gore a re bona ba dira magadi ba direla ngwana wa bo bona mara koko mo o boletse gore ntate wa ka mo o tlhokofetse koko le sa le gona monna lapa le nyaletseng makoti o kae monna wa ka mo tate moremi o itse a robala ka kotsi ya kolo ya se gone jale ke kgale o tswalana le yena jwang koko wa tsere koko tswala jwang ke ngwana motho le mmatswala wa o ko gore ka mo go nyetsweng mmago mme wa gona ke ngwana motho le o so o ke yena a bolayang ke pelo ya lapa la ngwanabo ke yena a nyetseng makoti a monyalla lapa leo alright o be a nyetswe ngwanenu a bitša ka fane ya bogadi ba gage morena le pasa o bitša ka fane ya bogadi ba gage ka nako lena le ya go nyala makoti ba bogadi ba gage be ba le kae ngwaneso o nyetse kgolo a ba nyetse natala jwale a kere ge le nyalla yena ngwetši gore a re le nyalla monna wa gage ngwetši go santše go tšwe ba gabo monna wa gage ba ye go nyala ngwetši ba nyalle ngwana wa bona le makoti wa bona go bo go le lesogana le le tea ke motho mokhudu ke yena be le mokgonyana ke yena ba le mfawe ka monyanya falo ngwanela o tšwe go fitlha mo e sa le monyane mara o ne mosadi o tšwe go fitlha mo mošimaneng a roba le ena makoti wa motsebo jwale bo malome ya monna le bo rakgadi ya bo malome ya monna bo rakgadi ya monna ba be ba swanetse go tla go reta makoti ya bona be ba le kae a senke ba gona go bile sogana leo le ne le nnoši le yena ba gabo ba agile mo tata go robetse mma go robetse ngwanela le yena o robetse gone jwa berile kgogong ya gago ka weekende jwale kokompotse tšhelete ya go nyala e tswa ga gabo makoti ba nyalla ba gabo mokgonyana ngwetši tšhelete ya go nyala nna ke a gola ke ne mokgalaju mo ga mašego ka bolela le mokgalaju wa ka re mokgalaju a ngwane e šuba lelapa la go le tlilo kgwelela mokgalaju le a ka nthela re aowa wone ga o bona gore o ka thuša ngwane weno
a o nyaka kgwelena nna ke tlo support-a ka mogae baketsa tšhaleta mogolo ke tloga ke ya majwane ke sega majwang ke rekisa majwang ke reka kgomo tse pedi tša mekakatla ke hlaba dipudi tse pedi ga betso ba tsene ke hlabile pudi ga ba etla boenyane ke hlabile pudi o bane dipudi wa tseba ke nna nto ke sa a ka thuša ke motho prof yeah. nna ke a ekwa tabe koko o nyaletše lapa la ngwana bo ngwetši and then a berekiša o mongwe wa lesogana ke sa tsebeng gore ba no be le sebongo fanane goba o hlobana le ba bomonna o a ka monang o shobana le ba bone right ba hlobana jwang koko ba go botata go bona ke manatala ka moka ebile ke disemele ba re ba agile fa kula le ba robaletse mo jale monne wa monyananake yena butse go ya ke kolo yeo a be a le toropo ba gago ba sa le gona e monyananake a re ya gore a ye gagabo o tlo bolokela gagabo natala wa tsa makotuku mogonyana uku ene tabe ya manatala ka moka ke ikwishishe no prof la tseba wa tsa re wa ka kapa shi lenyalo ka kapa re bolela ka lenyalo e ka sebe gore re tswa Limpopo ka moka ge re thoma re bolela ka lenyalo re bolela ka tlemagano ya sedimo ene ge re bolela ka lenyalo re bolela ka gore ge ile re tswa Limpopo ka moka moremi a ka se go nyala ga maubane ba segona ene ngwana bo mosadi aka a ka se nyalle mosadi aka lapa ngwetši ya lapa ba ga moremi ba segona 24 minutes past 11 o'clock mogekulo o dirile ntwe e botse mohlomong ka tsela ye fošagetšeng jwale way forward ke eng ya gore lenyalo le ka gore le gona already ko badimong le gona go hlabilwe mehlobolo ba le ba ga bo monna o wa ka mo ke eng ntwe e ka diregang ka tlhakoring la bona gore ba kgone go tseba le go approva se mokgekolo a se dirileng ka mo lapeng la bona way forward ba swanetse ba rie so le theleditše koko ke thaeditše papa re swanetse re ya go nyaka abuti goba ngwana bo mogalabe wa nyetšing ngwana bo koko e be yena malome ka kapa le ga ka ntšha 100 ranta 100 ranta godimo ga tšhelete e šetšile a iše ka kua a ye go nyalla ngwana bo ngwetši mara re ya go boela morago re ya go o kwa gore setšo sa segaga bo bona sa mazulu se reng ge ngwanešu a nyala a kere mo gongwe ke ne le a kere nna ke nyetšing ke mopedi mosadi ga e tla o latela setšo sa ga bo monna re ya go kwa gore setšong sa ga bo monna tshepedišwa gona e jwang lenyalo tšhelete koko ye nnang ka ba botšang yona santse bokoko ba namele ba ye ga bo monna o ba ye go botša ba ga bo monna o gore re tswa go nyala re tlo nyala ngwetši why ba nyetše ngwetši ye monna o ba mmoditše na ba mo phasitše o ka kry-a ba se ba mo phasa ye nngwe tabaši monna o ba re o tšerwe o išitšwa ga gabo mosadi ya gage o kae o e le go ngwana bo koko o boloketšwe ka yena koko o boloketše gona go ra gore ba boloketšwe plekeng tše di fapaneng ke phoso e kgolo ya go feta diphoso a kere batho ba be ba sa ratana ba le ka moka thobe and then ba robetše ka nako e tee ka kotsi ya koloi aowa o mongwe o šetše o robetše monne go robetše monno wa šala mosadi o ka nako ga se koloi mosadi o fule ba a fokola a roba koko a re no re ganyane ka nako e koko mosadi wa a sa phele ke eng se se mopa ke ka nako ya poloko ke eng se se pallišitšeng mosadi o gore a boloke monna wa gage mo ka ge ba ne le motse mo
ke a bona o be a bona gore mababo a gona a sa le gona tata go monne o be a le gona mara ba le thokwa toropong koko a ke re ge monna a ke thoma ke ya ga motse mo nna ke ya ga le bana ba ka ke ya ga le mosadi ya ka ke reela gore ka mohlang ke robetse ke boloke mo nna ke agile go gona lebaka la gore monna a šale a ya go bolokelwa Natala mosadi ya gage a šala mo a sa bolokelwe mo gomme mosadi a le gona e be ile ka ge e le meloko le lwana go ba be ileng awa bo go senentwa jwale ka ge go be go senentwa koko se se re ileng gore ge mosadi ya gage le yena a robala lena le skela tšea mosadi o la mo isa Natala e bile eng o tlo isa ke mana ke ne motho ke ne ke nnoši bana besona e fo ba lešoko ka poloko ya mokgekolowo mosadi o e leng ngwanenu ba Natala be ba le kae awa bo go le yena sogana le la mo Natala tata go a robetse mo awa o ba go se motho wa gore ke bolela nnete tete mo go na le dithulano malome ka kapa ene solanka ba sa re botse taba ya nnete ya dithulano gore di gona gape ge ba re ba bo monna ba mo Pretoria segole gore ba ka palla go tla go boloka makoti ya bona ga ba monna ge ba le mo Pretoria segole gore ba ka tla lenyalong la ngwana bona ga a nyala ngwetsi ya lapa ba bo monna ge ba le mo ge e le gore ke nnete ba boditswe ka lenyalong le re bolelang ka lona fa a se gore ba ka palla go botsa wa lenkua gore phasa ngwana bo re na le mmotse gore re mo nyalla ngwetsi motse wa lantwa mathomo malome ka kapa ke wa ngwana bokoko mara ke motse wa fane ye e leng gore ke ya ga bo monna so se se tlhokagalang sisi before re ka lokisha taba ya o santse re lokisha taba ya gore monna wala kua tsebe ditaba ene re santse re nyake go tseba gore why ba bo monna ba paletse go boloka makoti ya bona santse re nyake go tseba gore pako ke eng mo ya kwano yona ke a gana ga e gona gobane nkebe go ne kwano nkebe ba batlile ba pheta gape ge mosadi a nyalwa ga a robetswe a re mmoloke ka sega borena o bolokwa ka mokgo e le go gore sebogadi se gona ke bolokile pleke ye nngwe ka mothukwe go seno feta go bo masha re boloka motho e leng gore ke lezulu mazulu ba ne le poloko ya bona poloko ya mazulu ga e swane le ye rena re phethang re le mapedi ene mazulu ke batho ba bangwe ba go rata setso sa segaga bo bona a se batho ba go tswa tsileng ke batho ba go rata segaga bo bona ke ne nnete gore mazulu a se batho ba go ria phosho kudu tabeng tša dilo tša sedimo ba di bona koko ngwanenu o be a tloge a nyalane le monna wo wa mozulu wo monnyane wa semmušo ge a nyalwa lenyalo le tlogile mo la ya Zulu Natal ga la Natala dile ga eo mfago a ba agileng mo mazulung ao ya Dennilton jwale mazulu a wa mo Dennilton a ka yona le kgono bakuru wa kwa ba tla ba ga gona mo mpheleng ba robetse le mosadi robetse moshimana be le o tea ka poloko moshimane o ba le gona a re na hlego tša ga bona re lebella ko a ba re lebella go jwale ka rena o ka yena moshimane o le kgono o robetse o motseba makoti jwale koko mpotse mo ge moshimane a le botsa re ka sega ga bo rena dihlogo di lebellišitše mo a le botsang gona na re la butseng tsa rena a re lebeletša kwa wa tseba ka kapa go ka bona ngwane o ka gore tata go robetse mo mmago tata go robetse mo mmago robetse mo nna malome ka kapa ke ile ka botsa bagae ka re ge nka robala ba se mpoloke kgausi le basadi baka jwang bo ka semele mo malapeng a bona basadi ba ba latile ke nna ko ka ba tšea ka ba batametša mo ke leng gona ke nyaka gore le mohlang ke robetse boroko bo bogolo nyaka basadi ba ka ba mo ke leng gona a ke nyake gore o kry ke robetse o ka rasenke ke nyalana mo go ne le phoso mo koko wa tseba ntwe e nkgatlhang ka koko keng prof o bolela nnete koko o bolela nnete ene ntwe e senkeng e no diega o no bolela straight gore ga ya direga koko a ke tsebo re ka thušana jwang le wena go kry-a nnete le ge e ka ba phone number ya motho o motee wa bo sebare sa gago re ka e kry-a jwang le ge e se le kgono
le ge ka ba go sa sa mosegare re ka e kry-a ka jwang nang a rubula ke sa ka lo botsa maka ke lo botse nnete teng batho ba ka re ba le thoko tsa bo Boksburg kwa nka go ba ene ngwane shwe gore a tla kopane Zulu ba ba bereka ka mokana kwa Boksburg gore ba tla ba fele ba etla mo ga e mo fa o bona ba kopane mo a ke tsile le gone jalo gore ba tla ba le kae jwang nka le botsa maka ke ga nke beiye a sa robala go ba moshimanyane wa le bona sa robala a go mo gona be re tlo e o tja wa bona be re tlo mo kere Va le putsi go robetse moshimane bona go padi le kwa go tanyala makolo kuku lena le ya tswa polokong ya sebare sa lena a wa go tswa bonne le basadi ba ga borena basadi bonne a go ba tswa ba se be ja ga bona ba tswa Natala o ba lena le ya tswa Natal a wona kaya monna o ba ne monna o ba ne motse ku Natal ora kwa ga gabo awa ha ne motse ba tswa ba pedi o boloketswe ga gabo ka ge ba bone gore monna la o boloka o bolokilwe buang ke ka mogo ba bolokile mosadi ya gage ka gona ge ba fihla mo tama ka ge ba bone gore poloko ya Sizulu e jwang ke ka mogo le bolokile ngwanenu ka gona na gore ka mogo go leng ka gona moshimanyane wa Lezulu kwa mo fago a re se boloka so gore ke ka mogo e leng gore ka rena ke sentse kwa Natala go tswa bomme le difamily tsa gagwe a senke ke ya gore ke bolela nnete ka etsetse Makoti o ile tša le kae ka gore Makoti santša ile le ka lapeng le leng gore mohu monna ga ge o tswa le ka go lona Makoti o ile ke Natala a ba fetša le Natala o bile Natala a la sa le para le Natala o tlile a tla hlobolela motseng wa gagwe yona yewe wa bona yona yeo ya go hlobolela motseng wa gagwe o ka se hlobole ka lapeng le go seneng le likhu o etswa go boloka ka lapeng le le rileng ene monnola ka nako a robetse a kere ga ba mo fetiša lapeng la gage ba mo fetišitse ba mo isa ko ke rela re ba furugo ba motšere mo ba mo isa Natala awa ba mo tšea furugone ba mo tšea ka mo mošareng tšatši belle ka thoko e le lata ba mo tisa mo a tla laela mo ga gago ba mo tšea ba mo isa ga bo Natala ke be ke le gona mo gona alright ba berekile jwale nto nna koko ke e tsebang motho o ilela ka lapeng le go ne go le lehu a kere a ba fetša kilelo a ba hlobola ka lapeng le go na go le lehu gona go ka mogo magaba ka go rilaga ka mogo o hloboletse mo ga gago a ke re malome ka kapa re bolokile ka mo re aparetše ka mo re file motho ga apara diaparo o fiwa melao then o a kerwa then se se ileng sa ria gore a palle ke go ya go hlobola kua ebile eng gona lena ba family le mo file maele a majwang nna a ke ska ka bolela maka a ke tsile ke fele ke rata nnete a ke tsile gore go rile le jwang a gona molato a tla polele mo mara ka nako bogolo mogolwana motako o ba le gona mara a bereka Boksburg ge ba pola o tlile a ba le gona ba polela mo moseng wa e monyananake a ke le mola 5 mara sa ba tsaetla mo malaene malome ka kapa bona dilo tša mogalabo di tlo lokela bothateng ene lebaka le lengwe koko la gore se nnang ka lefa maele jwale ka ge le ba ka gae ke lefa maele a gore a re nyakeng difounu tša batho ba le ka ge malome ka kapa a bolela sa mathomo ke gore ngwetši e re e bolokileng mo ke ya bona ene ngwetši e le tseba mo mogala ba gage a bolokileng gona ene ka nnete ge e le gore be go se nentwa nke be jwale ka difamily le ile la tšea ngwetši e la iša mo mogala ba gage a leng gona jwale re ne phoso ya mathomo ya gore re begetše ngwetši ya gabo rena gore re monyaletše ngwetši gomme re tseba bitša ka fane ye nngwe ya bobedi re ne phoso ye kgolo ya gore re laola ka lapeng le leng gore beng ba lapa le ba santšeng ba le laole ga ba gona
a kgoši. Malome ka lapeng le kokoro wa go nyaka lapeng la ga bo papago go phaseditše a re wena badimo ba hlogane le wena ragolwago o go tlela ditorong o wa go nyaka papago ebile le kgolle o robetše o metsi magakwa ngwana ga ile gore ga bo papage ga ba monyaki o phasa badimo ba gage solo nga bolela le bona badimo ba motlogela a ke go tshepiše gore malome a o tlo ya maka lebaka la badimo ba ga botate ba go tlaiša mengwaga ga go sepela dilo di sa loke re ne le tsela go bolela le badimo go na le gore ba go tlaiše lapa le wena wa lokologa go ya go lona le la kokole ka ge mama go a re yena wa lokologa go ya kore ke wa reresha ba pelo ya gago gape go sa lokologa o lokologa mogekolo go theeleditše mo mmago go theeleditše le ba theeletše ba go theeleditše mogala ba se wa itse gore go bja a kere mo re le mo re mo dimata ba ya go lokisa mre gore dilo di tle di kgone go tsamaya gapila se setse se gore ka mogoro setse di tlogile fase a di epele o e bja gabotse no re a leboga le koko le a mokwa ga ke mokwa ga ke kwešiša gabotse ditebe ga di ko gabotse gore lesogane moremi o mmotšiša gore jwale ka ge mmage a re o lokologa go ya bogadi ebile le lena le re le a banyaka mmage o dumetše gore o lokolola pelo ya gage jwale moremi o ba botša yena gore o a lokologa gore a šale mmage morago na o fetotše ka polelo ya gore o a amogela ka gore dilo di swantše di lokene ge dilo di swantše di loke di swanetše di ye pele di se ke tša ya morago ke a leboga koko ke tlo kgopela go gahlana le lena re lokišeng ditaba gore di sepele gabotse 7,000 ga se bothata gore ka ya ka kua ye šetšeng bothata ke maphelo a botišu sa le banyala 2017 ga a fiwa leina mola mmaga a tswile gabotse ka mohlobolo le santše le mofe leina mara lena le ka sebe le toka go mofa leina re santše re o nyaka ba bopapage ba mofe leina so go bohlokwa gore re kreye ba ka kua ka ga bo mogala bo a benganyetše ngwana bokoko gore ba tle ba kgone gore riela dilo tše ka moka a re kwe ba theeletše gore ba re malome ka kang le tla theeletša sealemoyeng a kere koko o bontšha kgaogile alright ba tla theetša sealemoyeng motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM ke topa motheletši ntle le go senya sebaka fa ke topa motheletši MCRS o mopoka kapa we ka kapa ke a go amogela MCRS dumela ntate ka kapa le ntate moreni ke le tabiša mantswe ka ke a manyane fela alright lenyalo leo ga la tsena ko badimong ka ge ke ne le mosadi kgaitsedi ya mosadi ka setle ka kgorong ya gešo ya tla nyalla kgaitsedi ya ga makoti nna ke monyetše ba gešo ba sona kare go bereka sedimo go nyaka ga boraga lenyalo le re se ka tla mo re tšhelete ke ditšha ga la tsena sedimong jwale ka baka la gore le diregile gore le tsene go swantse go diragale jwang tate Phatlhamhlaka gore le tsene o tlo nyaka pele dilo di ka loka ba se ka šala ke dinonyane jeo morago ka re badimo ba kwatile thata go nyakiwa batho ba o napala go fitlhela ba kry-a and then e be bona ba tlo kgoneng go lokiša taba lenyalo mara gone jale lenyalo ga le gona and then le badimo ba kwatile ka re o ka se tsene ka kgorong ya kgaitsedi ya go nyetse kgorong tša batho o nyaka makoti moo ka re boragadi ba se gona o bega o reng ka moo jwale ba šaeditše setšo thata maele a re ka ba fang ona tshwanetse go kry-iwe batho ba le ba kua and then ba rapelwe and then ba tsebe gore bona ba phasa jwang ka dipudi gore go diegile phoso go ariega lenyalo a go nyakega pudi and then ba phophote ka pudi mara gone jwale lenyalo le re bolelang ka lona le makoti o ditšhelete ba šala ke ditšhotšhwana badimo bao ba tlo fetša ba tšea le mogekolo ona le kwagetšeng tate Phatlhamhlaka thank you 064-858-2771 064-858-2771 prof wa tseba
ke rata way forward ya ko re pele gona re aya a ke re diphoso di diregile jwale re di lokiša jwang ko gore re tle re awa nkebe ba se ba di a eng nke ba di ile jwang dilo tšeo ka moka ga tsona re di kwele lenyalo le diregile re ya kae mcrs mo moyeng dumela ya radio ka go re bona ra le ba o tla la bana ba ile ka mo tsela ba ke foro meu ai ya ba ke le o ya ka o ko ye ore a ta o le ba le ma la tswa ba ba ka ore ba le la a ba motse ba na tala ba motse o re ke ina na wa ga ke mo golwa a ba re ke ba go ba na tala tsentse re le ba na tala e bona ka tsela ire se sa bo bona ka mo ga la before meu a wa ka la teng ka a ka ka la teng ba le ba sa ba di ba pheta sa tso ba la masara le kwa ge a kraganya ke bona ta o ne ke ngwana ba ntse eno le na ba la ntshnyela la ngwana ya go ne okay a go ne ka a go ne gore ena gore go loke tsanto rena bana tala e bona ba tla lokisela ba le lokise ta ba la pala bona pe before meu wa la kala pe ha go ne go ra ya kala pe lela pala ba tsile la pala ba le bana tala ga ba motsedi tsanto ba motsedi pe le kwa ge bona ba ke go se pe ya le bo thank you 0648582771 0648582771 ye o iteleditšego ye ke mutse community radio ya lekgotla gašola sela ga gona fa le go 96 tota number 3 fm prof lane go le ruta batho dilo tše dintšhi mcrs mo moyeng dumela ka kapa man re bona ra le ka kapa ke leboga sehlogo se ka moko le se rarollang ka gona motho a bolelang mmeo ke motswala ke ngwana rakgadi a mogala baka motswala pele mama motswala go ke mang ke kuku mo go baki o re netela ka mo kuku ke ena motswalago wow le ka tswela pele jale ke itse go ikwa ka la bobedi gore ka ikwa ga botse re taba e lebane le motswala ka re ke fele ke mmotšiša ke re ga le motswala makoti o kae ka gore o bola ya ko go tlhagola mara o nyetse makoti gore makoti sala ya gabo a re mmage wa bajo jala gabo ke re jo mara motswala o bolaile ko go nyala ka mogo mara fela le go la la motswala le sa tswaletse le hlomola pelo jale nna ke a leboga o ka re le ka ba fa tharollo gore dilo di boele sekeng le yena a kgone go khutša go bolaya ke la palela ka gore ga e sale le mmolaya ngwanabo a sa le gona bajwa le lehono le sa mmolaya jalo ke kgopela gore ke a kgopela go modimo le badimo gore o ka re ba tla kry-a tharollo ya go loke makoti a kgone go boa ka mo lalapeng ka gore yena o nyetswe tshi ka lenyalo le botse le o ka reng o ba nyala ke monna gage jale le gone re kwa bohloko ge e le gore lapa lela le sa tswaletse le gana jale e itse le ge e bolela ka labone kore ka kwa bohloko ka nyaka gore ke kry-e motswala mara ka seke ka kgona go mo kry-a kere ke nyako mo selela gore mara motswala o kweleng go na le taba she 1 2 3 jale ke leboga ge le gono ke teile ke boroko mare ke tsoga ka kwa a bolela ka e thaeletša gabotse gore le gono motswala o tsene ditabeng go tla ba le tharollo jalo ke kgopela gore tate moreni o ka re a ka ba le tharollo ya gore go rarologe makoti ga a tle ka gae yena o nyetswe ba tsošela palela la motswala re a leboga motswala re a leboga o molo mongwe ba ba kwa gabo prof 0648582771 0648582771 mcrs o se moyeni a kwande kapi ntate sampok ngilotheleni baba umreni ngabo yebo ba ninjani na siyaphila nina ninjani hawa skole siyathokoza kakapa yebo angitsho umalo uthi yena zange ayele kwaZulu azange kwaZulu Natal ngitsho yeah and then bakhona abanye kade bayileko bayakwaza ngitsho lapho utsho njalo ukuthi bakhona bebayile
khambani ni KwaZulu Natal into lezokulunga masinya Sitha into engikarago gogodi yeah ugogo lo uyazi ukhuluma iqiniso yeah into engikarago and then isokane nalo ngendlela likhuluma ngakho lizimisele ukuthi izinto zilunge so ngiyathokoza babo bathathu njalo ngendlela umalo yaya angavumeli ngaphakathi akavume into azoyikhona angitsho angavumeli ukuzikhuja mina ngiyambawa athi akavumileko avume and then nomagogo lo akhona ukuthaba yeah khambani KwaZulu Natal abo baba siyaya lapho siyangena KwaZulu ngathana ngangibhebhula wayazi sikhamba nawe sizongena ngenduku Thank you. Moroka ke direjo re ke tope o mafelelo 064-858-2771 064-858-2771 MCRS o se moyeni a kwande Kobela le kae ra gona ra lena ke khopela go ba tlhokaina ra gwa mogela le nna ke ka dingala mo gentse le bolela ke tale maele jantena ke khopela go botsisa le ga ile gore koko motsamela ke no la hlela ka mkgo ke itsweletseng go nna ke ka mkgola koko a idirile phoso ga nnyane le ge le gore ka kobolla mola le mo ke kutsisa gore ge ba kaya koko boletse gore go na le moshimanyano mong ka monyanya ga banna ba tja mtheng o ba le mo and then mo re go lokisa a re khopeleng e ba le mo ka monyanya gore a re khweletse difounu tsela ja batho ba le kwale then re tlo khona go lokisa ntwe ke nagana re ka ba simple ka pijanyana le ka moswane ka loka ke kutswa re ga mfela mmoja wa tla wa mo founela ke tsona tse re ka dikhwetsang tja ba bang ka yena ya hloleng a tla ka nnete thobela re a leboga hle wa le kwa gore lane go le theletša ke dikobela le theletša ke bo magolo le theletša ke batho ba bantši ka prof ba e leng gore ba tseba le go kwešiša setšo ga botse prof yeah nke ke pote ka mo go wena ka mo mongaka nke o no iritela wa tsa o iritele ke moka ge o fetša o ba fe di-phone number mo e leng gore ba ka hwetša batlotša ba roka gona a ke go leboge malome ka kapa abuti a ke go leboga go ba gona abuti re ya go thusha go thoma ka sello se o tlileng ka sona mo sa taba ya malome ka moya ola wa malome wa go tlaishega re ya go le thusha re le gahlantšhe re be re bontšhe gore moya wa malome re ka o tšea jwang malome a kgone go ba le khutšo mo a leng gona go tloga mo re ya go le thusha ka seaparo sa malome se se timetšeng ka lehu ke rage le hlobola sa go tšea ke sediedi se se tlileng ka gae taba ya mamago re tlo go thusha ka yona tabashi re tshwanetse re bolele le badimo ba bopapago ba se ke ba go tlela ka bogale badimo ba bopapago ba go lokolle dilo tša gago di loke di be gabotse re buele badimong ba ga bommago re ba botse gore o sa le ngwana wa bona kua mama a nyetšeng gona bogadi re tlo go iša gabotse semmušo fela re sa ya go lokiša taba ya gabo mama ya gabo koko o a beng a bolela fa le ba gabo sebare sa gage re tshwanetse re ye ku Natala re ye go bolela le ba Natala re ba botse gore ba bokoko ba re ile phosho ba nyetse ngwetse ba se ba le botsa ebile makoti gola e leng gore o ile a tla go phutha monna gage mo o robetse gore gore ba botsa go bana batla ke phosho tše di leng gona go tloga mo abuti re ya go lebella taba gago ya sedimo ya ditaola tše leng gore o ne le tsona o sepela o ditopa motho o mollo mongwe ka ge a belege ke monna le mosadi o ba le badimo ba gabo tate le ba gabo mme re ya go lebelela gore modimo e leng gore go fa ditaba tše kofe gona o duma gore o dire eng ka pela se bohlokwa ke go lebelela lepheko le le tswaletšeng mebereko mahlatse mahlogonono dimpho tša gago ke le maele gore o ka kry-a mmereko jwang tšhireletšo gore le kae motho o molo mong ga a sepela o ne le lengeloi la mahlatse o ne lengeloi la dimpho o ne lengeloi la tšhireletšo mangeloi a fapana a kgobokanela motho le lengwe le tla ka
seo e le gore le tla ka sona mo go wena. Se bohlokwa ke go tseba gore na dimpho tša gago o di fa ke mang, tshireletso o e fa ke mang, maele o a fa ke mang, tšhelete mo go badimo ba o e fa ke mang. A se modimo mo tea no tlang ka dilo ka moka di khothola mo go motho mo teng. Badimo ba ba fapane o swanetse go tseba modimo mo right o e leng gore go fa ntwe right gore ke mang. Gone modimo a go emishitseng ga ya go tshishitseng mo lenane go malome ka kapa gone modimo mongwe ge we ba ka gare ga mathata o go ntšha ka gare ga mathata o go isha mo ka kry-ang thuso gona santse re tsebo re lengelo ile o ke lefe then re le shale morago ke no gore ge ke dutse ke ne ke nnoši ke rapela kudu gore lenane go le nke ke le rekele koloi e msa gobane lenane go le le nyaka koloi sing a le nyake koloi ya gale lenane go le gobane se ke se lemogileng gore batho ba ba jwa malome ka kapa batho ba ba jwa bona gone jwa le re santse re ka se re tlo founela Natala re ya go founa re bya appointment fela santse re felletse re fihlile ka gore dilo tše dingwe ga di nyake founu gore di loke di tlhoka gore batho ba kopane ba dule fase ge e ka ba go kgopelana ditshwarelo go kgopelana ditshwarelo taba e loke kore founu e tlo riela appointment go etša ka ge le ngaka a boletše but nto e kgolo ye re e nyakanši re nyaka go bona molli wa rena a le happy mmaga a le happy koko a le happy ngwetse ge e sepela bogadi a ikwiša koko a nnoši bohloko kwa gore bo kwišitše le bo motswala ba beng a sa nagane gore ba ka kwa bohloko ba kwa bohloko so nna maela ka malome ka kapa go family ye shi re tlo tswa re thomile tše re ka di kgonang tša go phethela buti ditaelo o mo thuša mola le mola ka re lotše ka moka di tlo nyaka gore mo gongwe go be le tšhelete so at least ge re ka dira gore ka gare ga family go be le ba ba tswang ba thušaga ba bereka re thušaneng ka dipetrole re ye Natala re di lokišeng dilo tšeo ka moka dipudi tše di tlabeng di nyakega go phošolola mola le mola go tla ba kaone so abuti re tlo bua moyeng mo gongwe ngwa go tlang re bua ka feedback re fa ba theeletše re kry-ile ba le ba Natala mara se nka go botšang ka jwale re ya go phetha ditaelo tše re ka tsweng re di kgonne pheko tšela re ya go di bona gore na ke dipheko tše di loketseng gore motho a ka di swara gona di nyaka gore o tšo o dire se re ka se kgonang re tswa re se dirile mamago le yena a fela ya go bona koko a ya motseng wa gage motsola re tla o bereka re tlo dumelelana le koko mong wa gona re tlo lokiša dilo tše ka mokana ga tsona fela go ne le tše re di phethana nna malome ka kapa ke leboga kudu batho re ya di-christmaseng ba je christmas ga botse le bana ba bona le family tša bona le bomma go bona nna ke lebogile kudu magagešo a gone se ke se lebogang go swana le gore thoma mathomong re be re fihle christmaseng re le ka moka re šoma mmerekong dinomoro tša ka moremi ke 079 170 9862 or le ka founela 071 959 0303 060 959 0303 or o ka founela 079 170 9862 ya ke a leboga the right reverend gore fa gore o ka re go bile le bošaedinyana ke leboga kudu ba gešo nna ke lebogile kudu ba theeletše ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša le ya go Facebook maela lena a bohlokwa kudu ka mehla le ka matšatši le phele le re theeleditše ba gešo le re fa maele mola le mola rena re tseba gabotse gore re batho ka lena ntle le lena ba gešo ga re selo ke a leboga malome kaka o ka re se o se dumang gore se ka direga gore lenane go le kgone go tswela pele le thuše batho o ka re modimo le badimo ba ka go fa maatla ba go tlatša ka bohlale